Na kabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. The total revenue selected from different heads of revenue during the current fiscal year. Kemudian adalah new putri kerja transfer dari new sir. Dia mulai sebab nasi kuat menio itu berikut berbeda bagi heads kemudian nama ni suku. Jadi sebelumnya di LO belah membuat aktiviti supplementary question. Kumka council sir di dan arta komen di kemudian yaitu revenue. Sebentar tadi habis shares nak kemudian government buat district council. Kemudian itu ia shares on motor vehicle. Kalau punya urusan nak cepat, kalau syarikat council buat urusan syarikat state, nanti major minerals, kalau urusan nak cepat syarikat council buat punya urusan syarikat state, tiba kentuk kunti doyong sini. Nanti minerals minor minerals, tiba ide buat di stone quarry dan boulder stone berkiwe-kiwe. Habis ini ketika collection ke revenue nak ini lain bentar, jom ke shares on revenue, shares on royalty, habis state maka district council. Nak bentar menurusnya aja usah nak motor vehicles ngimpan, jo kanu ke sanction, Henry. Dan hari ini sini layu ke intuition pak bagian I sanction sini habis ini. Nanti habis ini akan major minerals. Harga hal musnah aja urusan. Harga kendai tadi benar kau beliau jeliu aja urusan. Niyo kumba aku berusaha ini. But ini berdua satu bahasa terus satu nyulak trapu aja kendai sepak nyo Henry yang kini lapat mana state government nak bentar ke election government nak major minerals nanta nak minor ada bentasan empat dan penuh ke jingyo ya ke revenue Henry nak kena state government kala hak city bagi election habis dia kini. Dia yang kat amount ni tempat yok bagi kena. Henry kebapun pat nak minor minerals ni lah yok yang ke receipt jom ke revenue house nam berada. Harga katrik benai besar aja apply ni yok ke pasal turun like kendai lah truck kendai ja terus news part ni kuat. Nanti harga aku kendai tarik benai kuat. Anja apply ni yok ke pasal turun. Nanti harga aku tarik benai kendai anja apply ni yok pasal turun nyulak rapu prahaja. Harga Henry tarik benai katwe anja apply ni yok biasa shipo turun nyulak lah prahaja saupat saupat. Nanti seharga caksan tarik benai baar aja lain layu sakumba shipokro nyoku arla nruku aja aspa akunyo kini ki revenue bagi yo house nan berada but pemerintah senan jom di financial year aja asal dan yo betek dan ka aku kro but kini ka sau kro sang nyulak aku aja kena aspa nyo claim credit shisheni no dapat state dan collection expenses kawan one company of collect harga PD bakal shares on motor vehicle major minerals but minor minerals tidak tu kini revenue kiba generation job council kiba ketuk ia ka professional tax kumang layak so na CEM belah tempau tak bah nadu April shitarik hadu November ayo collect kumba 10 crore tau
kendai ajar laispa san kutuka rup saunaya. Nanta habidi katrit kamdei ke department bakalek ya revenue. Henry limba ki fees dan ki license fees kiba issue syaki applicant kemudian kapoi light road kat arlak satunya hajar luspa lusan hadu Oktober nadu April hadu Oktober nanta habidi kalan tentang kiba wan register nadi banyo ya kaji itu ya ka jilong try joki Rio Shinat nadi kiriu pai ba habidi kendo kesiap kebajudan kaniru niyo revenue na kanikalan about koi kumba sauko nyolak life ko haja nyospa nanta revenue habidi ka forest niyo sanko nyolak sanko sa haja nyospa sausa nanta naka civil work department kadon arlak shi haja laispa review nanta administration justice nyo ku arlak South Hyundai hajar South Tyngka nanta building permission hadu November nadu April nadu November mentausan nyo shikrul Hyundai pralak shikho hajar Sanspa nanta naka market nyo shikola South Hyundai hajar Laispa nyo ko nanta naked dolls nyo karlailak South hajar but like a stationery printing your 5,000 paspa minusan. The power of that you can cook ikon revenue generation economy bangla penmi khajna na kalian council hi dalade but that tentu lang lanega plus lang but kenika revenue ke bangiyo na ka shares on major minerals aku urut kemudian kalau total life prat aku arlak nyukun hajar paspa naik punyo, naik punyo naya. Kudish pun station. CEM bola air, pick up, lebih di junior dan revenue untuk council. Jadi dia nasi kuat mana? Kedua ini, benda ini di share dengan government, kumbala empat CEM. Kumbala mentang ya kesenam anak Afsan kapawi bangidang yo tang kumba aku klur like no enika sauklur ke balapat government kementerian ke election kemudian suku ba ya ke minor mineral sempat yo jum afsan nanta juga motor vehicle tax kumyo de superpat nak kalian ini ya CEM ban Sylvia, jadi seperti share dengan sah, juga senam ada soal apa, mau kuai juga financial ya, aku belum bagi share yang poin council. But satu itu saya banyak trend dengan share, di julung concern dengan kapos kapos banyak trend state government, bahkan ayat actual mesti government. Bulsin yung juyo ay kami ka-action. Yung jutip, tatlo kadika share ka masisya ni council. Senteng lah so ayaw so. Kaya nakadawang so ba kaladi ka po makanlong clear ka-share kadika pangilay banyo. Nang ba ngin siya? Naman yung jutip, baka skipper na collect tatlo na ka-total 100% yung major ni minor ni motor vehicle. Senteng lah so ayaw ini datalong son. Kaya nakadawang Lani sauko sistem collection juga revenue. Nama bagi suku ba ka tulok ke mengisi di menteri bagi misi gaya kita revenue. Kalau ada sure kita guna mo bagi yo bukan tak ada kita mau kita hukum kita mana kita hukum council. Dia itu yang sisi lebih bagus trik ini macam lapar itu semua. Karena lebih berbanding trik. Kalau saya sendiri, kalau lah empau di Sorkar, akan jingkuli lakukan jingshai di Katrit kan mereka revenue generating department, Katrit ketika enforcement department,
kaban pun klien susu ia kajing te rakam nakamta kajing room do kibre banabar banyo khayi like good like mon shanish ko we khasi jumi te habedi pakata ni good nanti ia ka trading by non tribal regulation act khajna spa samsa da ka king but ni trailang nadu kibor hima do kibor shno barle kata but dan kiba apply kiba biang ikut Islam but kiba hamrin kiyo kata but kiba good nadu ki industry nadu ki factory nadu ki khajna kiba hamhe la revise ye ka di but they halal kata ba amount jom ka fees license fees kepala balik nadu kunai April nadu Oktober kakoi naik hat arla san punyo hajar ruspat rukusan dekani kadang ke department ba generate rate kadi ke department ba enforce dan ban company client ya gajing ti rakam ya gajing one khai like lang to be bana ba shakni kadi ke juni ratio